da se ova država nenarodna razvija. Hoću da svaki kutak Republike Srpske i Bosne i Hercegovine ima plana i harmon za razvoj. Ne mora Republika Srpska da... Ljudi na lokalu rješavaju 90% svojih problema, a imamo samo 9% vlasti. Koriste naše resurse, sjeku nam šume, zaustavljaju vode, kopaju šuna, povlači šume, rade hrvatski odlazi, a bogati su samo jedan centar. Neće moći više. Zalažem se i zalagati se da jednostavno ovih prostora prestane jezik mržnje. Dosta je Bosna i Hercegovina bila zemlja mržnje. Hoćemo da se svaki razgovara, hoćemo dijalog, hoćemo toleranciju, hoćemo povjerenje. A ovo su ljudi vijekovima da živjeli zajedno, u skladu, u razumijevanju. Svjesni smo mi istorijskih razlika koje ćete premostiti, svjesni smo nacionalnih razlika koje ćete mogu premostiti. Ali znamo da se razgovorom te razlike mogu ublažiti. Učinit ćemo sve da se te razlike ublaže. Bosna i Hercegovina ima budućnost, da živje čovjek sa svojim susjedima Srbijom, Crnogom i Hrvatskom. Zajedničku ovdje se donosno kiši prava naroda. Sad ću vam reći zašto ima pravo da kažem na ovako sve što govori. Ja sam načelnik opštine Foča koji je pobjedio sam kao socijalista. Pješnici je pomoć jedne druge političke partije, jako izrekli to je mala partija. 7 političkih partija najvećih u Republici Srpskoj pokušala da me smijeni. 7 partija ovo ne govorim da vam se hvalim, uglavnom govorim da vas ohradim da je to moguće, svi čovjek koji je ovdje. Socijalistička partija posle ovih izbora u Foči imaće preko 51% vlasti, a naša će dobiti 75% povjerenja svog građana. Ne bude mi govorimo da bi se nešto potresiti. Pokušali su da mi usvoje putem 12 mjeseci, to su u svijetu nije nešto. Pošalju revizije, specijalne jedinice da me istražuju, ja radim za svoj narod u interesu svoga naroda i nikada neće moći to da zaustave. A od obje su druge strane nagradu da se najbolji naraže centralne i istočne Evrope za lokalnu samoupravu. Prema tome građani znaju da slijedi ono što im se govori, znaju građani da cijene što im se kaže, ali nećete im istinu put da se ovdje hrabri. Mora ovaj da biti bolje. Imamo mogućnost toga, jedina snaga koja je imamo pravo da se kaže. I na kraju, ali mora se mi nešto obećati. I ja ću obećati. Mi u Foči imamo jedan veliki zatvor. Uvijek se da neće stavljati sve one koji su okupirali vlastni narod, koji su opljačkali ovaj narod, koji su spremni da koriste institucije države da se obračunavaju sa političkim istomišljenicima. Neću stati da predstavim da neće tako. Za dobro naroda do konačne pobjede. Socijalističku partiju učinimo da svima bude bolje. Znamo da je na današnju konvenciju mnogo naših dragih prijatelja došlo iz Broda. Zato pozivam da vas ne pozdravimo velikim aplauzom. Ali i organizacija za Poštovani socijalisti, dragi prijatelji i gosti, tako reče voditelja dolaziti iz Broda, jednog malog grada, specifičnog po Novočaju. Mali ima veliku tvornicu, velika tvornica, veliki interesni izviše tu u Uredu. Naš interes socijalista u Brodu je jedan jedini, da za dobro naroda probamo stvoriti bolje uslove za život i to je jedini motiv zbog koga sam se ja kandidovao i upustio u ovu borbu za mjesto budućeg nasljednika. 15 godina traje ta moja borba i čini mi se da je došlo vrijeme, odnosno siguran sam da je došlo vrijeme kada Belica na čelu sa socijalističkom partijom treba da preuzme odgovornost u Brodu i povede narod u bolje i svjetlije sutra. Ova specifična situacija još povećana. Ja sam kandidat koalicije SNSD socijalistička partija, koga podržavaju PDP, SDP i DEKOS, općinske organizacije u Brodu, dakle ovako
rekla bi se jedna vrlo jaka koalicija. Moje je da ukažem običnim građanima, biračima, oni koji sumnjaju u vrijeme da je došlo u to da je došlo vrijeme ljevice, da je vrijeme dosadašnje vlastodržaca prošlo, da je prošlo vrijeme kada svi treba da rade za njih desetine, a ostali na pati, i ja ću to, vjerujte, uspjeti. Pozvaću koalicijne partnere da iskreno podrže svoga kandidata u jednom jedinom interesu, a to je bolji narod. Ja nisam u politiku ušao zbog politike, i to sam specifičan, ušao sam kao borac protiv nepravdi, a hoću da izađem kao borac za bolji život. Visoku politiku slijedit ću od svojih drugova predsjednika partije Socijalističke Republike Srpske, Republike Srbije, a moje je da u Brodu stvaram prostora za bolji život, za dobro naroda, te vas još jednom pozdravljam na ovdje. Balcano di Cultura